جنابند نوچهان یارد و دنگ زلال و بسلاوی مخاباتکاران دم باش گهدارن هجا د مجمیر 12 بولتن نوچهان تی پیشکش کرم به دنگ من اکرم تالو د دسپیکی ده سر نوچه. لگوند مناجیر تقینک پیک هات و د انجاموی ده ولاتی کی جیان خواهش دستا. اندام مکتب سیاسی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه پدکسی بشار امین پیشوازی لشانده یا پیاده کرد. لباجار کوبانی شهر و پفچون دنابرای کنه پاراستن اگل یپگه و چکدار انداعشه ده بردوام. دم باش اندام مکتب سیاسی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه پدکسی پیشوازی شاندک پارتیا یکیتی دموکرات پیاده لناوندا برزانی یا باجار حسکی کرد. ده هفدیتین ده هر یک جه اندام کمیته ناوندی یا پدکسی عبدالرحمن عبطان و اندام کمیته دین آماده ببون و هر دو آلیان بحثا پیشهاتین هر داوی لمیدان سیاسی کردی و شر کنها کل باجار کوبانی دقومه هر وها ایریشن داعشی لسروی باجاری و چوانیا میکانیزما جیبجی کرنا بندین ریکفتنا دهو که لسر عرضی هاتا کرن جعالی و خواه شانده پیاده لسر پیوستی هماهنگی هفبش دنافبره هر دو پارتیان ده دی پاش روژه ده تکس کر. بلی گهدار این مجبوع ماگاهیم بهتر لسر به هفدیتنه ناز بکن هاجی جباجار حسکی اندام مکتب سیاسی پارتیا دموکرات کردستان لسوریا ماموستا بشار امین بریا تلفونی لگلمه دم باش ماموستا. دم باش سلام. بله ماموستا وقت نوچه بهیست دو شاندک پارتیا یکیا دموکرات پیاده لناوندا برزانی باجار حسکی جعالی و هاتبو پیشوازی کرن. بروارا جواتی چبو لسر شهاد آخافتن. جو تصحيح معلومه ندوبو بريوه بو يعني روجا ولی نوچه ایرو هات بلاف کرن. ایرو هات بلاف کرن ندوبو بير بو يعني شباب شو شباب بريوه بو اجبو تدقيقي. بله. براستي و برادر اقدار کرن سردانن که بدن وفد کیوان او شاندک کوان او بی نافندامه مجی قال كيف اخواني اما دبون ودري بيشوازيا وي شاندك وقت جرابته قوتي تشتاق مصر قفتو قوون اف بيمانا دوكي بو اثركي هري دوره مسائل دندجي براستي سر كوباني سر مسائل كردي كردستاني سر مسائل روشاولات سوريا تشر درباس دبي تشمتي خوستن وكرد او سرفا مسائل خوشك اخرين. بله ماموستا بریان ها تجاری نه هات برا گهاندن کو پارتیا و پارتیا پیاده تجاری لهف رونشتن یان جویان بری وی تجوین هبون والله دماغ ام كردستان بونجي وشاغي او قائد كيواني عسكري هير دور خليل ادبيجم او سرسري شاندك جاردي تبنا بندامي روجابا قامشلو بارتيا ما واخباري ما او بيشوازي كرم براستي بروسينغك برا وترحابك زيدا وما اعتبار كرم براستي او خطوه هاني خطوه لبيشه يعني تي آلیه چه ده آلیه براستی امنکی دل خوش امر بکن امنکی راحتی که چکن امنکی باوری که چکن قف کاری امر دکن كاركي يعني وقت بيجدل نتشتكي تكتيكي نتشتكي روجانية دم في تشتيجمات خوازة يعني دوزام لتي ما في تشتيجمات خوازة يعني خلق آلي متكن وأمن آلي هفناكن بله ما مستاد جوینی ده هون هر دو آلی یعنی پیاده و پدکسه هون هفنارین بون هون نزیکی هف بون یا جی ناکوکی هف بون بکن گوتنی ما ای بیتریک ما دکرن يكجي انه ما وجهه نظرها خوجوار شرح كرت جيبوا اتفاقيات هوكي ومجوار قوت
اتفاقيات هوكي عالية مدى وقت فذكسي أم نابن عرقلة وأمي بمين نجبرك برعاية سروق برزاني أف بيمانا هاني هاتي أم ذكرن أم هجر كيجي باز أم نكار جي باز ما استنجا جير شينا كان ليه ما تشتكي أو تايبت من ديك أنجمنا مي أنكسي يعني أو شيء هبالي ما أسنابي جم تبدي يعني هناك جي خوازن مسألة أحزاب تاني أحزاب شون دهوكي أم ذكرن بنابي أنكسي بنابي أنجمنا ما أم دبينن نش حقي مي أم بالدوام بكن كأحزاب دبي شغلي لان بينن أفهم فيمانا هاني لازم تصديق ببش مش سامع جي أنكسي تصديق ببه أجر تصديق هولي رأي كيو تداجي ما تشو ذكرنا ما ذكريان ما تصديق ذكرش مجلس أخوة غيدي في تركيبة مجلس بينجي وبينجي سدينة تركيبة أحزابها شلو بينجن سبب تمثيل في لفجر ده جرك حقي خوف من هجر بينجي بينجاجي هجر نبن على الأقل براني في ببن دور هجر نأب أم انتخابات مع شيكن نام مسألة محاصصة ونام مسألة أم لها أمبار بكن لها وكأحزاب برا هبالي مي مستقلين شنهنا سربخوي روشنبيلة سربخوي هنزنامده خور هنزنامده أم كاربن بجداريا وان وك لازم وك يوصلوه لوك أصولي ما بلي ما مستا درباري ناكوكين أنا كسيد يعني مهك دسر كفتنا دهوكي ردرباس وحطانها أنا كسي هنا ناكوكن يعني لها فكرن تشينبوي صدم شنو ولا أفراسته ولا صدم أوج مسألة أنا نياتي حزبينة وقالك جيت خازن بس لحصة أخذ جديد والسبب أف مجسامة خرابة بمجسامة نمين وخيا جوارنا مهمة جمر مهمة أم هرن فيري ببريه أم هرن فيكاري أم هرن في بيمانة هاني بسرعة عرضي دهوكي جيب بكن بنابي أنجمنة وأنجمنة ما بمينة لبشتا ما وقت لازم أي وقت أي جدا ميدة أم كاربن أم في أنجمنة أخوة اعتماد بكن بمسألة كاري خودة حفال لما أحزاب نما تخازن بس تاني وقت أحزاب شور كارك شبير أنجي بكن إما أم خوا وك فذكسي أم خوا الأنجمنة خودك خودي وأم تخازن براستي أنجمنة ما وك هي مكونات أخوة أو كاربة بيكاري بردوام أو كارب ببشت بلي ما مستا درباري فيرا وشيد هناك بارتين أنا كسي دبيجن بدا كسي أو بخوك كلام عن دردخه وجبون ونرتي أوان دلي فقرا سياسي دي حطانها من نجهاش سنة تري كفتني يعني لها فكرني أبدا أبيات ما وقتي قوتن أحزاب وهر حزب كياك ما قو مويشة شو أبي قوت ليه استغلال كن مويشة جوان رقو ما قو كنكو إيه ما وقتي ببهم يعني باركرنا أحزاب أو تدي هركيش خرب به إيه ما أمنية كن يعني بريارة مجلسي هي أمنوك حزبك يا مكشار حزبة بريارة مجلسي هي اللي بريارة بلي بريارة مجلسي دبيجن مجوان قوتية شار ندهر دريده يعني إنه نرتيجا هو ندهر دريده طيبت دفي اللي فقريد ندويلي بابلي فقر تنبود وي وقتك اب بريار هاتي بريار هاتي برن جنيزيكي جبري كونغري مادي بري كونغري ماي اي كيتيه دي اب بريار هاتي وجه ما برسينغو چما كونغري خوكري نادن وك ائتلافك تشيكري اتحاد سياسي وك اتلافك تندر مجسيده تشينابه وك اطارك يا هنا في اطار حلبك يا هنا بمن يك ما قو كاكو ام كونغري خبري ايه مجلس جري نادن قو تشاوا ما قوش بو ام والله جبو ام بشار انداما بشار ممثله بشار نونرا ام هرن يعني بشار حزبه ام هرن هندر في كونغري كونغري انجمن بل يعني هنا هون سروين ارينين دبيهم بشارة بريار هي محضر جلسه يعني هو يعني ريكفتنا وقت بيجي انجما داوي انجام داوي هم جهاش نتيجه الجما او في دقرن وقت حجت وقت قرينا السرما امدن ابناء درست ابناء جيده يعني ما انا افقوتيه وبيانا ما هي مع اجتماع كريال لجنه مركزي وما بلاغ اقدر خستيه ما بلاغ اخذ قوتيه أمن دعوات جفاتك مجلسه تكن بي قيد وشرط وبرا مجلس شبر ياري تبقى موافق يعني اگر مجلس بخوازهم باندامك درباس ببن هوني قبول بكن وقفه دكسي انجمان بيجهم باندامك يمي قبول بكن وهم هم بي اندامه مي قبول بكن
بله ما مصابو مهك درباس بود درباره وی کدی جدو بریز الهام احمد او جی بخوا اندام تفدمی گوتی اف مهك سر درباس بو اما وقت تفدمی آمدن اللي ناکوکین انا کسی هنه و داخو یاکرن هگر او ریکفتن چینه ام نکارن لبندا ناکوکیا بن وان دسکفتیا بکن قربانا ناکوکیان يعني ضم تنق بوي البيشيا انا كسي ممكن انها هاجر او شخر كارنا بكن يعني اگر وك الهام قوتيه اگر او شخر بخوازن حزنا ببن كارنا جوان بي بكن نظام شيء وهاد ميني او شغلوان او قرار او مسؤوليه او التين ايما ام وقت فدكسي ام امازنه جبر دمه ما مستا يعني دمه بيجي كرنا يعني بله ما مستا ما بس تامش برسي دمه يعني ما ويا دمه تبو دانين دفي اف بي بيجي كرن يعني ما هك تسر درباس بو ودفي قدريج بك اگر دريج نك او ركفتن نر السريع والله ادبيم تشتا اساسي ابا ليفاغري اگر ليفاغر بجيب ام كارب تخرجاكي وش خبر موعد دمه دانين ما قلت خلال الدمه لازم تنفيذ به أنا هاجي البيجن نام مو هوالي مي بيدد وك حزب يعني ديتن تشيبو أفاهاني الاثنين رسمي سر مستوى قيادة عليا خشك تشينبوية البيجم أوجي باولن وأمجي وها باولن اما تجي نقوتي امي بتني بوار بكن يوان جمر نقوتي امي بتني بوار بكن لبراستيجي يعني هقد طرفك جمعت تنبن ام تنبن يا او تنبن وافهم فيمانه هاني ادبجم وكين وبطال ونمشي ويجي نبي يعني بله ما مستر بشار امين اندام مكتب السياسي يا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جباجار حسكي تبلي بلتنا مابود زور سباش بو باش داربوناته دم باش بله گهدارین مهول دنگی زلال گهدار دکن بلتنا ما بردوام دکه لگوند مناجیری لباشوری باجار سری کانی روش آوای باجار تلتمر گودکوه ترمبیلک بمبابارکری تقیه ده انجام ویده ولاتیه کی جیان خوش دست دا و هندین دیجی بریندار بود لگوری آگاهین که ده اجانس هواری نهادنا بلاف کرن باجار سری کانی هاتی ورگرتن لگوند مناجیر که 20 کیلومتران دکوه باشوری باجار سری کانیه که یکینه این پارستنا گر یپگی نیزی ساله که او چطای جدست چطای رزگار کربون ترمبیلک بمبابارکری تقیه ده انجام وی تقینه ده ولاتیه کی جیان خوش دست دا و هن کسی اندنجی بریندار بون. ایریشن چکدارین داعشه یلن دیجی هریما کوبانی دروژا شست و نهان ده دومن لگوری آگاهین هواری شروانین یکینه این پارستنا گل یپگی لسوکا الحال لروجلاتی بازاری کوبانی ترمبیل که چتین داعشی هدف کرتن ده انجام ده ترمبیل هاتا دربکرن چته کات کشتن و یک جی بریندار بو لوی ده وری دنابر شروانین یپگی و چتیان ده شارو پفچون درکتن و تیده چته هاتا کشتن و سسی دیجی بریندار بون شوی دنجی لانیا باشور روجاوای کوبانی جی دنابر هیزن یپگی و چتین داعشی ده شارو پفچون رودان و تیده 4 چته هاتون کشتن چتین کل همبری برخدان یپگی و پجی تیک چونه و هاتن شکاندن ولاتین سویل این لباجار کوبانی گنده تلشعیر هدف دکرن دوه جی چتیان 18 توپین آویتو بنتاخین باجار این کو سویل تیده دجین. لگوری روانگاه سوریا مافی مروان ده بیاننامه که دراگهاندیه هجمار وان کسین کش دسپیکا بمباران کرنا دورین جدا جدا لسوریای جعالی فروکین شرین هف بیمانیان اف دولتی لدجی داعشی جبیست و 3 ایلون بوری و حتی شفا اینیه و نهسد و 10 کس هاتنه کشتن لگوری آمارا روانگاه سوریه یا مافی مروان ناوین وان کسین تومار کرینه جوان نهسد و 10 کسان 52 ولاتیان سیویل بون و 8 جوان زاروک بون و 5 جن بون هر وها آماجه جی کر که هفدم هفته و 2 تروریستین ترخستنا جبهت النصره ده همان دمی ده جبر بمباران فروکین شر
هاتنه کشتن ده بیاننامه آراوانگهی ده جبو مافی مروفانیا سوریه هجمارا تیروریستین داعشی دوی بمباوارانی ده 758 کس بون. شر و پفتونین گرام دنابر ارتش سوریه جالیه کی و هیزن دجبریه و بریا النصر جالیه کدن لنافچه زبدین یا غوطا روشالتای بردوام دکه او شر و پفتون دمکی دنه که هیزن دجبریه سوریه ناوند لشکری این ارتش ددان بر توپان و ده انجام ده 3 سرباز این ارتش هاتن کشتن شر و پفتون دنابر هر دو آلیان ده لنافچه مناشیر بریج یگریدای حلبی بردوامه و ببه کو زرار نوین ین جانی بین ناس کرن جالیه کیدن و بالفرین شر ین ارتش سوریه چند تاخین بازار حلب ده برد بمبیان به تایبتی جیر تاخ سلیمان الحلبی دان او ده انجام ده گلک زیان جانی و مادی درکتن نها هزین پیشمرگین کردستان و ارتش عراقی به پیاده به بجای انگو چون ناف سربازگاه کوبرا و به تمامی هاتیه دور پیش کرن هر وها برجا جلولا جالیه هزین پیشمرگه و هاتیه کنترل کرن جدره کل جلولا جپوک مدیای راگهاند هزین پیشمرگه کردستان و ارتش عراقی به پیاده چون ناف ناوندک سربازگاه کوبرا و به تایبت به تمامی او دور پیش کرنه اویجی داری گوچی گو سربازگاه دکوه دنابره هر دو باجارو کن جلالا و سعیدیه ویجی داری او یکیجی دیار کر که ارتش عراقی جالیه چیای همرینه و به پیش ودچن و کاریبون بکوه ناوا سعیدیه جیدره که راگهانجی که بشک زور لطاخین جلولا کتیه بن کنترولا هیزین کردی ریوبری روشنبیری و راگهاندنه لوزارت پیشمرگه هل کرد حکمت جباس نیوزی را گوت 45 روزن ارتش ترگی بریا تیم کتایبت پیشمرگه کردستان پرورده دکه ده درباره جوره پرورده کرنه ده هل کرد زانین او پرورده کرن بهتری اندازیاریه و ارتش ترکیه پیشمرگه لسر وان چکین پرورده دکه کجالی هف پیمانی ناف دولتی و جهیزین پیشمرگه راحتی شاندن و پرورده کرنا روبروبونه لدجی در داعش و تروریه هر وها هل کرد حکمت وها آخوی حتی نها پولک پیشمرگه لسردت دست ارتش ترکیه پرورده تایبت ورگرتیه و درچویه نهاجی پولک دن ده پرورده ده دربار صدما ناشکر کرنا و پرورده کرنه ده جعالی ترکیه و حتی دما سروک وزیر وی ولاتی هات سردان عراقی هل کرد حکمت گوت نه ترکیه و نجی حکومت عراقی کردستان جی ندخستن اف پرورده کرن وره اشکره کرن وزیر کارین دروین امریکای جون کیری راگهان گو تفدم جبو امذکرنا ریکفتنا گشتی گلک که مایه حتی نها ایران و کوما ششینه جیاوازی دنابر او خواه چاره سر نکرنه کیری اشکره کر که تکرین جبو جیاوازی دنابر هر دو آلیان ده بین چاره سر کرن جالیه کیدن و هنج درین دیپلوماتیک دی بیجن که هگر ده 24 وی مهیده هر دو آلی نکاری بن لحف بکن اف دما دیار کری دبک و حتی مها آدار سالا 2015 بیدریش کرن بله گهدارین هجان و چین من سیاسی بداوی هاتن لیبلتن اما بردوام دکا ده جواکا کردی ده جن دواره کار ده گلکی کمناکه او جیهوه وک مالی یانجی مطبخ یاجی پرورده کرن لازارو کان تیخویا کرن لیچما جنا کرد اعتماد ده سر ظلام او بخوا کاری خواناکه و پیدوین خوا پیدانکه زانیارین بهتر در راپورت هفکار اما گلناس حسین ده
Di bajarê biçûk de xwarist kontrolê li ser civakê dikin. Tên askirin got pêdeviyên rojane ji zilam tên xwestin û li bajarê Dirbêsiyê jî gelek malbat pêdeviyên xwe dispêrin zilaman. Me xwest em nas bikin gelo çima jinên bajêr karê xwe bi destê xwe nakin û bi taybetî daketina bazarî. إجا مجتمعي ما رح ميل مناكه وأف شي كامي هو كيدن تشكيتني وأكتر شي يعني أف عادات وتقاليدي ما ولو تكن جمرة يعني جعوليها تشيبون حيا أنا إنه أف بابي ما مثلا تمي تشتاج مرتين جامنا دخله خوشك بنا دخله إجا أمجي علمينو ولو ما أقلمينو ولو إجا إن شاء الله زارو كيما نولو بن دي مجتمعي مدى هم دبينين قالك بيرك در اعتمادا خود عوي سر اسلامي خوا و از بينم انو قالكي غلطه قالك بيرك هر اموري خوب دستي خوب که تشتك جر لازم بيد كار او هشكار بينه ومرر انو بيرك چقو يعني تشتي خوب دستي خوب که انو جر باشرت انو هر بسر راياوي وزوقاوي يعني ولو بيد احتفظ بيتر واز بيم انو چقو بيرك حاجتي خواوش خور بهم منين سفكاي الزلامي خود که ومخالطة يعني بك تشترتر يعني إجبارك يعني تشقى بيرك هاش خربين هدية لي أو يعني بيش تكفي دنيا بيتر دبينه تشكي قالكي باش جيرة قالك جارة يعني نزل عن بيرك الطهدين بيرك أو خط طهدين يعني بيرك جراد يا دركبم وقت زلام شغل يا استكارينا هنا كار هنا قورتن يعني كاري قول خبك خودي بيرك وزلام دايش بو هفدو بكملينن خلاص يعني او مثلا درتكبت شغل مادية تشترد امنينه تجي المالخم قاتبه متطلباتهم قاتبه براستي احتراما بيرك يجي دستيوي دي قالك جارة يعني بيرك اج احتراما حكيم دكن وقتي انا دركبه هر شجر لازم به هر وفقري يعني نهي البيفا كسيبه سروي زلامي يجي بيكونوا احتراما يبقره نما يعني عارض لبيشياوي تسكنه إيجارنا بيرك بخوا أخطاء دكن ولو أفعال نطاعش دكن ده هي الزلامة يعني ويبمنعين إيش قالك شتا وإجاباته يعني تيش حقي زلام ويبمنعين. دنارينا خلکی باجیر آلیکاریا جنیب زلام را بقداندنا پیدوین روزانه تکلین هفکاری دنابرا جنو مرده خوردکه. جبو رادیو دنگ زلال گلناز حسین دربیسیه. بله گهدارین هجا و دلال گهدارین رادیو دنگ زلال به وی راپورتا لسر روشا جنا کرد دجواکا کردی ده امگیشن داویا بلتن خو آدم جمیر 12 جبو زانیاریم بهتر روپلا ما فیسبوکی بناوی رادیو دنگ زلالا و شانامه جندیزی www.dengezalal.net حتی سبی بمینین دسای خودی ده دنباش.